Саңа микрорайонга саңа жейлер жэнде яқтыря. Намулугар тысерин сайдытыгар тугуламыт федеральный программанан катын арынехлегер саңа озерный микрорайон тутулдар. Белетен әттіға тутуганамыт инфраструктураның ору ауғын біргіні түміктеннен. Сегілі бұтуғынан Александр Калмогоров репортажар. Намулугун катыңыры баһалыгын турор сутунан тыа хайстваты министерствете этена намулуга сөбүлөң баттаспыт түмүктерегер ту сыллак бырайы китинен 2-10 сыллактан аппаны нехелегер саңа микрорайону туту сагаламыта. Былдырын көк төлөн уонна вот ситиме толору тардылыгыт боллагана быйыл асфальты уонна тротуарны плиткалары уру үлете барар. 2-14 сылга солын оңран керен барыппыт. Общая протяженность солбыт по проекту 16 километр. Он билген асфальтирование это было 1 километр толщина болар. Билингерде билге толору Петир микрорайону тутуга вопса 490 миллион үп карчы көрүлү бүт. График быһытынан 6 маңныгы күнүгер тутуу толору түмүктенере кетелер. Маныгы бу күнлерге саха серин тыа хайстватын министрин сол буятчы кере сылжан үле хамытын кытары билисте. Маннык квартальный застройкага 2 программалар бут. Бу маннык бу намулугар, онда бир квартальный застройка чөрпчөлүгөр тутула турар. Бу 2 кварталы быйыл үлә кирәтәттер. Онтон эһил эме проект оңголан, билин сөптө проекттен оңгола жаннар саңа кварталлары эме федеральный программа килдере генә үлә вакытнас бара турар. Инники кескелләр толру харчылыла озерный микрорайон 400-тен таксы участогы номно кайтырда. Онон сотуру кеминен 300 вот тутулган жөн серге локсуян олок жак көстү оргуйо. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидениета, Намулуга, Катынгары.